Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün 13 yanvar 2025 yıl. Oşlarında alımızlar tatlı özümüz. Keçki bazar. Saatli cüvesi 9'dan ötüp kaldı. Bugün ertemene sanden bolğan üçün alma köýrak kirdi. Pazardagy realdy bolardy tartyp kirgizýärmiz. Eger oğru gelbese, başka gruplarını bilişkenini unutmaňyzlar. Көк алман чоңдору 25, средний 15 сомдон сатылды. Чоңдору 25. Крипсон среднийлери 15 сомдон сатылды. Шунун баары 15. Жанатан средний бүт бары сатылды 16'dan. Средний 16'dan кетти. Şunda 1,5 tonnaday olup bolsa gerek. 1,5 metre alıp koyuplar kvartirde. 16 som. Var. O şey kapara Kripsonun küçtülörü 54 somdan satıldı şunlar. Bu maydası 25. Көк алманын чоңдору 33 сомдан сатылып тұр. Кызылдын майдалары 11 сомдан сатылды. Көк алманын чоңдору 34 сомдан сатылды. 34'ten кетти. Жанатан чоңу 25 сомдан кетти. Шулар 25. Майдасын 12 сом сурап атат, берип берет дыйкан. Клиенттер 12 сурап атат майданы. Дыйкан бербейт. Жанатан алма 20 сомдан сатылды. 20'dan кетти.